سورة يونس آية بشيء كنتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه عرب سويه هجريا باكله أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر الجماد الآخر من هجرة سانكال وورنا بيسوين يوكونون توناي ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغاني فلا سانكالو فلو بيسوين وطاني فلاناي أمبي دودا بغو مسجد الرزاق وأمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أرب آيو بسما موسى أني هارون كقيسلا كنوا درسوا جورا آية منا موسى aye firawuna na jama'yu danga nafolo min diru ma puru ka mogo fili ala ko kan nafolo be tinya aka be touché o ye dangali folo ye dangali fulanna akwala ku dusukun siri kana limani abada fonu ye la jaba dimine nye unyala wakati mi o fana kalli maniya o te mogo nafa. Tuma Musa ye nin danga ke Haruna b'a fɔ amina. Qala ala ko qad ujibta da'watukuma. Akaw fula ka danga aka duwawu ne ala ya jaabi. A fula ye duwawu min kɛ a ye danga min kɛ ne ala ya jaabi. Dɔɔnikɛbaaw ko Musa de tun bɛ duwawu kɛ Haruna b'a fɔ amina. Donc ala ye duwawu in kɛ fula bɛɛ ka danga in kɛ fula bɛɛ ka dangale. A ko ɲa fula a ka duwawu ɲa jaabi. Fuqahaw dɔw ye dalila kɛ ni nin de ye ko tanke Haruna ale tun ta kɛ ka kuma a tun b'a kɛ k'a fɔ amina de Musa de bɛ dangali ni duwawu la mais ko ala y'u bɛɛ jate ko duwawu kɛla. Ko o la alimami kafemɔgɔw tanke ni alimami ko wala dalina e b'a fɔ amina nɔfɛ ko alimami ka fatiha kala
ko abe komi eye fatiha kala har ne ma fatiha kala almami kofe do yu della ke ninde ko almami ka kala ko almami kofe mo ka kala ndiro tanke e ko amina na ko wala dallina e ba fo amina abe komi e fana kalana ko ni Musa de tumbe duwula Haruna ba fo amina ala yube wole ko duwu kala ko nya ka fula duwu jabi me kuma sahale andella ko fo ya kateme kuma sahale nye minye ikelembe saleo almami kofe modo fatiha be bedeka parce que tiden ka hadisa wore de nana ko prepare latige la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab tiden ko sallite mogo min nima fatiha kala ka sallila bo tiden ma mogo bo mogo lanina o ko minni fuqahawu ko dola ubu kadella ken munu nyenan nanu nambe hakri jigi kala ala ko Musa ni Haruna ma ko nya ka fura duwawu nya jabi fastaqima nya ka fura duwawu min jabi de o sababu la afula katile famudiya li amri wa hiya al-istighamatu afula nyawm nya mariani ko minna aye kontina ka duma ka ko inkelika wore to ko tilenya kore munye sabati ye alata minta ika sabataka kanata kini kanata numa kanato kofe kanateme istighama ninde nyaw fulaka duawu jabili minke o sababula afulaka tile aye sabati ne ala ya nyamarani minye aye kontine aka sabataka wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamuna afulaka natugu mogo kashira kode mogo munte fendo akana tugu mogo mununte fendo akana tugu luka shirafode komi Firauna naka jama mogo mununte fendo akana tugu luka shirako akatilene alataka akasabataka وكفل وجوزنا ببني إسرائيل البحر كتا آية لبنا ني على بنا فويا يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده فرعون ناكا جماعة تولي جيكونو على بنا أودي تشوفو ني آية وكونو أنيا فو أنكو أكو كسو ببلا نيونكا وفورا كونو bari salankaw yo ka so be bila nyogon ka bari salankaw dama bufa ko butigankaw bufa ayana na ayawre kono okele ala ko wa awhayna ila Musa an ashri bi ibadi okele tumamu be farala nyogon ka yoro kele ala ko aleye wa hawci Musa mo be suratu suara ikono ala ko aleye wa hawci Musa ma akon Musa ininka jow aka bo sufela la ayebo Israel sufe tamade bun kasiri bana ti surati suara o tawsiri la ko doni ko ko tumami kalo bora Musa ani bari saranka be bora misra ako tama sufela la tamanin ka jowunye nini bani salanka bora innakum muttabaun firawna na ka jama be tugaw ko tese ka toyo nu yaye aw bora bari salanka kelente misra utawtoye ubebbo aw nofe katugaw ko tuma min ninkele Musa ni bari salanka be bora dugu jele bani salanka ka yurola weleli kelate jabili kelate ona na fo firawuna awo ko firawuna ko bani salanka ko no ko betara anya fo chogo ma yasoro ye firawuna ka jama ukan musau de ka mashiru shinga utaranuye ninkele farsal firawuna fil madain hasirin firawuna ye wa mugo doci misra dugu misenuna fana ye ci wuli min beta mugo be fara nyogonka mun beta akam mara mugo be fara nyogonka ube kana misra tumami be nana firawuna ka jama be munana dugu miseni mugo be tara wele abe nana firawuna kuma inna haulai la sirjimmatun qaliluna akon nunu fulede bani sallankaw nunu ne jama kulu fitini me wakati be
nin jama fitini de be aw ladimi wakati be ube kodo ke anna min bal ladimi o ko nye munye parce que uyu kam muso kam masiru singa utaranu ye akon nin jama kulu fitini wakati be nunun be kode ke awna nimbe alladimi wa innahum lana la khaijuna nin jama kulu fitini wakati be uruba alladimi de ube dimi de do awna wa inna la jami'u hajiruna wakati be awn nin jama bay awn de ba ke kanyere korosin nunuma ukana to ka dimi do na wakati be awn jamai nunu ye jama kulu fitini wakati be ulu de be koke awna nimballa dimi wakati be awn ne be ka jama kacha ande ba nyere korosin nunuma wakati be awa bi oyo bannende de bi oyo bannede nunu te dimi danna ko tuguni de kato kanyere korosi nunu kana fen kana o banna bi ha o banna bi munkera fattabawuhum musriqin utuguru ko koy mu ewa prauna na ka jama abede bora ku kata ban salan kaw no fe nu kunu na yoro mi duru ka be fa ala ko cogodi fa akhrajnahu min jannati wa uyuni wa kunuz ala ko le firawna na ka jama ayu bebo o kan na go foro kono anu ka jinyo anu kan na folon wa magamin karim anu ka shigi yoro nyumaw kajalika wa urasnaha bani israila ne yu bonni nema be kono cogo mi de o cogo kelena nya be cinye di bani israila kawma fatabawhum musriqina awa tile be bo wakati mi doro firawna na ka jama bina ku musa na ka jamala musa ka jama fule ubena bajila baharu kulunjum musa na ka jama bina bajila yoro mu nyabe bajila u nyefe u kofela la u nyabe firawna na ka jamala falamma tara li jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun tumame jama fula nyabe nyogonna firawna na ka jama nyabe musa na ka jamala musa na ka jama nyabe firawna na ka jamala musa kam ko musa ma aw ko shisan ko ni ansorola firawna na ka jama kuna annakoy baji fule ante sheka dola nunu fulan ko fe ante she nununa shisa kuna ansorola musa yemun mufo ako kalla inna ma rabbi sayahdini ay musa ko makko awna de parce que ne nana ni sira minyete mana ni nyere koy ala de ne nyamran kana ni sirai ntiga ala minye nyamariya ko an kana ni sirai o ala farlembe ne kaya aban kanda ni sirai abando sirala sirami nambe kishi chogo mi ala boke mako na de ne tiga ala farlembe kaya munna musa ma fo antigi ala faralem bankaya parce que musa dankanyale mimbe ala la na ka kisili jama to o dankanya to bolo ori ya to ala ay ala kya kelentai parce que dankanya mimba ale bolo ala kola nu ka kisili kola o nyogona te jama bolo akunti ala faralem binkaya abankandam be kisi chogome oy o kwele ala ye musa nyamariya ako musa ma ako ika bere inke ika baji ngoshi musa ya ka bere ke ay baji ngoshi fa am falaka jin farala ka bo nyogonna fa kana kullu firghi ka tawdil azim ji tige ka dada nyogonka akera komi kuluba baji ni yorobeta abedda ni yorobeta kadaka obe kumi kulu sira tan fula bora jin kono bari sarankaw ka kabla tan fula de sira tan fula o bora jin kono ewa jin fana min ewa ndara nyogon ka kumi kulu bade wo de bora la kabila u be sira min anya ba to nyogon na bebeta unya be nyogon na kata kabila kelenkele anya be kabila do fana ka fo jawulu fana kisileno ku be hakili sigi wo de bora jinununa komi jojo chogo unyabe nyugo nakata ala sagira fana jim bole jim mulile ala ye munke
alako fadribu lahum فأضرب لهم الطريق في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أكو موسى ما أكو سيرا بوب إكام مغو يباجي مكونو سيرا من جالندو كان سيرا كو فرعون ناكا جما بكويلا كان سيرا فنكو بتوجينا سيرا تنفلا يبي باجي مبورا يورو ميو يورو نمكري على با جادي كومي سيرا جالي fo gongon be wuli o yoro nin kelen be ni ji wuli la ka bo yoro min na dora be ja ite sira ko ka so sembe jiga kono ka ja kasa kasa ako musa makana sira ko firawna na ka jama be kuila kana sira ko be to ji kono wonin koyle musa na ka jama be donna ji kono musa ka jama be dafa ka bo ji kono yoro mi firawna fana ka jama be do ka dafa kono musa bole ana ka jama a jigina musa kono aka bereke ka baji ngosi aka saga chogola firawna na ka jama kana teme ni sira wunye kana ku ulula ala ko musa ma wa atrikul baharan arahawan innahum jundum mughraqun ako musa ma kana ma baji nade abe nyugon ka chogomi adalento nyugon ko chogo kelena nunu nye jama de ubena to jinde kono koy kana maga baji la musa ye baji intoye tumami firawna na ka jama do na dafara fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum alay baji nke ka banture fenyu anture munyu anture komi beba ado chogomi ala ya jigu kay aye jin yuruka ube donka bola doro ala yere binafo tumami firawna ayere ya ado sisa kishite alebe to jikono ewa aye tubi kuma fo bena aye nyere kono musa kadanga ya soro amma se kalliman ya soro abada fotumami ayere ya ado sisa kishite ani nimbo bonyogona aye tubi kuma fo ala kwa makota katubula wode benni aya kono ala ko fajawajna bi bani israila al-bahra ala ko ale bani israila ka uteme bajila fa atibahum fir'aun wa junuduhu fir'auna na ka jama'atu guru ko baghiya to nyalidro wa adwan aniyada ka baguma dro ka yaduka utuguru ko baguma ani yada dro ka tuguko utugulu ko donna bajina ala ko tumami musa anaka mugo bora onana aya wara kono fa ajlafna samma al-akharin wa ajlafna samma al-akharin ala ko musa na ka jama bora doro ko ay to nunu fana gire ay firawna fana na ka jama gire tumami donna ji kono ji jiginuka hatta ija adrakahu al-qaraq fo ji toli kato ji kono o kuna firawna la kaba abe donka bola ayre ya do kishite sisa koni alebe to jikono qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin akun li mananaye limni maryara ka fo bato fensite nin ka bato ye cinyaye li manani masaye bato fenye bani salankaw li manani bato femminye ne darala ko bato fensite fo bani salankaw li manani bato femminye de ne darala ko bato fente ni ote wa ana min almuslimin awa sisa ne kera silamay ntera silamay silamira ala ko ali ana ala ko firawna ma sisa de ebe silamiya wa gari ashayta qabulu wa kunta min almufsidin bi doyinye eyenne ala soso e kera tiele kala dugu koloka sisa de e ba foko ko tera silamay ala maka silamiya minay balmo na fori ala kankari daye ko ika sagiko ika tubi ni ma tubi bella jaba jigika ni e maso ka tubi ni ala yella jaba jigika yella jaba ye ni ko belli maniya atina fa o majjama kulusina fo yunusa kamo ala yo
akankari da ulu ye ko numa limana la bella jabaji Yunus bora uncela kasurala manyamariya tuma mulu ye janga kata tamanse uye ube bora ku dama kasi ala la kasagu kofe ala illa jaba kurta kabuka ala ko ni Yunus kam mo ta ko mo shimo soro ko la jaba nanima anana wakati mi ko be limaniya ate fenya iye wodi ato ayore kuna la ko falamma raubasana qalu amanna billah tumamu yenne alaka janga kataye ukolli manani alay wahdahu ala kelempew wa kafarna bima kunna bihi musrikin antum bi fim fara alaka an kafirana beye falamu yaku yanfahum imanuhum aw alaku kalli man yawm makenna bu nafa lamma raubasana tumamu yenne alaka janga kataye sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi ninyi ala kasirani ala kallada le ala kasirana kallada min temina ka jonga wa ghasira hunalika alkafiruna la jabanna waqati kafir bebe perdide ala ko ya le kallada de katemede ni ale kuima karasa isagi ko itubi ni ma tubi bella jaba jigika ni ma tubi ni la jaba jigire kay la jaba ye ko be limana la mako sitala ode ye firawna na ka jamaso ala ko le makote firawna ka tubula ama ka tubu minaye ala ko ama fal yawma nunadhika bi badanikan litakuna liman khalfaka aya tuma firawna tora jila barisalan kan hakli masabati firawna ye tora min da uka ka bone min jiguka ka fu ye ko alaye ko o ka to ji konote uluma suye shika tora barisalan kan duskun kono eska firawna tora jila ambe siranin firawna kanata boyoro irede o alako tumami okele alako fal yawma akobi nunadhika bi badanika mbi kisini farikolo ki subo litakuna liman khalfaka ayata pour yisu yeli nake mo munum bi ko fe barisalan kan ni ka saya shika bola ni ka su yera ona kay matamanse ona ku matamanse ona do ko isara alaye jinya maria aka firawna filitintika jiye firawna ka su filitintika bari sirankaw yere yaye a udankaniya naye ko sisa ko firawna sara me nyafo ya sinya joli nko su min be misira al ahrama yorodobe ko su do be ko firawna su mogo beta laje nko doni ko ba haqiqa ko ngalondo ciatala Sheikh Salih Fawzan nyinin karanni naka kitabu kunu fatawa al muntaqa fatawa Sheikh Salih Fawzan ko ciatala ako firawna kasute firawna kasu ni ala ko fal yawma nunazika bi badanika akambe asara domide ka ketta manse bani salan kawde man ko suye unado asara ne ala ma fo yoro shi ko alebe firawna kasu to jiya ko bada Sheikh Muhammad ibn Salih Wasaymin rahimahullah anyinin kanan ni naka kitabu kono al-lighaw al-bab al-maftuf jiju shegina kemesa bani biworo anyinin karan nin kuma lai ko sumin be misira ko firawna suwa ko galondo ciatala ako firawna kasu tede ako firawna tora baji chamantela tora jidela ako o wakati minaunte munun be se kado ji kono kam go subo ani finye chamande temena jiwoyo chamande temena shebo chamande nana misra sheba kelema deleka firawna kasu kibariyafo chogode shisa ko firawna kasu be ako be mara chogodi o ya soro firawna nu be toji kono wakati me o ya soro ewa fente mimbe se ka su mara ko na te toli wulute o minan sugute wa ako asahlente ko firawna kasu be ako har ni akake firawna kasu ako yala mo be wasoni firawna kasu ye kato lajewa ala jugu min ko ala yere min yi ala ka ciden kele ka jama kele ka muminu kele mo be wasono firawna kasu ye wa ko firawna kasute donc firawna kasute fendo bu bolo ye dro me firawna kasute della cité sanadu cité dankana cité wa ka fo su min be ko firawna kasulu o dellate kuma sahalente ni aya kambe de
ni ala ko abake tamanse bani sirankaw de no munu asara ka munun to ala ko ale ba ke asubo ka ke tamanse wulu de ma unado ko asara ni ani furauna ka sube to jiyan kono bara kuma sahalente ewa anka sariyala hari kafiri so ate daga anka to kenema ko ambetenu ke kena kamba laje anka sariyala hari kafiri so ibadu dugu jukuro ka sude do ate daga katwa mbolo ko amba laje donc tiñata la firawna kasute wa inna kathira minan nas an ayatina la ghafiluna alakum mugo chama ni alaka tamanso mugo chama nyina nembuko mugo chama de nyina nembe alaka tamanso ko musa ka kisili min fule ninye ani firawna na ka jama halakili min fule ninye akera jon mina tanna akera muharami tanna de وهي صلى الله عليه وسلم أن عليه مدينة أياسر يهوديو وبي جوم من التنسو يوما السراء أياسر باسو تيدن كوما ما هذا اليوم الذي تصومونه أكون ندون جمعي نوبك كاسودي فقالوا هذا يوم جهر فيه موسى على فرعون ukonni nye donde dommin ni Musa sera firawna ma na chogo dola ni nye donde dommin ni alaye Musa na ka jama kishi ka firawna na ka jama halaki basu ka barka da alaye faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi nin kele nin fore ciden ko ka shewa ma antum ahqqu bi Musa minhum fasumuhu ako awni Musa kaka kateme yahudiyau ka aka ayasu jom mina tanna ayasu wa kera sunnay ambulo ambasu cide nyere tumbe atannasu anna kun folo madina tumba fe yahude be ko munun ke ne bato ko de do anu ka be bato chogo la puru kudusukun sama kana shilamiyama anna kun folo madina yasu be tannasu sude nye tannasu kafaruka mituma mi cide nana do ko yahudiyawo har yu be nyogonya har batola chogo yahudaw te bo utaka kanna gelewu de no ute bo utaka bo ciden fana sirana ninne dumena kan ninnu be bato chogo kelenke ngam manton kanu laddege ciden ko ni alay sangore iranna nebe kononto nasu katanna faraka pour ni yahudaw ka sun chogo ka bo nyogon ko alaya ke o say masoro balola aw akera sunne ciden kam manton ma jommin an ka kononto nasu muharami an ka kononto nasu katanna faraka asun chogo ndella ka kumawla abeta la halanani la andella ko fo kutubala ya kateme la nyine munye ya dro Musa kisira ana ka jama jommina tanade firawna na ka jama halakira jommina tanade ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون على بنك باريا أين نيما منك akan nema minke bani israel kawka minye dina nema e ani jiyan nema alako wala gadi bawana bani israila alako wallahi ni alaye bani israel kaw lajigi ñu lajigi mubawwa asidiqi tinya jigi yorola qila huwa bilad misra wa sam tawsikalaw doko mubawwa asidiqi yoro jomae misra ka dugo ani sami mimma yeli baitul maqdis yoromi ni abe ewa bishi baitul muqaddas ka yorola wan nawahihi ana kirfelaw fa inna allaha ta'ala lamma halaka fir'auna wa junudahu tumami alaye fir'auna halaki ana ka jama استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها من يبني سلانكوا وكم مرة على مصر دفلم بمردوما
firawna ka jama halakilen kofe misira be mara ala ya di bani israilankaw ma ona na aya wore kono wa awrasna li qauma alladhina كانوا يستضعفون مسارغ الأرض ومغاربها التي باركنا فيها على كوني على أكو علي يتشيني دي مغوما فرعون ناكا جماعة مغوم منونك مغول لا فلون يدي كم مصر دوغو كولو أتلي بويورا أنا أتلي بيويورا كورونا أتلي بين كو على آيا بين مرادي بنسران كوما دوغو كولو مني علي بركة دولا وتمت كلمة ربك itigi alaka kuma wa dafara itigi alaka kuma wa tammati kalimatu rabbika alhusna ala bani israila bima sabaru itigi alaka kuma nyuman dafara bani isrankauka uka sabali koso wa damarna ma kana yasna fir'auna wa qaumuhu fir'auna na ka jama'a fingo fendila ne ala ya be gurja wa ma kana ya'risuna anu utumbe iri munu nu tumbu e wa ukoro anu utumbe bili munun dira ne ala ya be gurja anana ayawrela nyo fokateme faghrajnahum min jannati wa uyun wa kunuz wa maghamin karim kajalika wa awrasnaha bani israila ala ko lay firawna na kajama ayubu kana ko forowla anu ka jinyo anu ka sigiro nyumo ko ale ala ya becinye di bani israilankawma yo ala fule ko de foya ko ale bani israilankawi jigi yoro cinyala mala warajakhinahum min at-tayyibati ale bani salankaw garjage ewa fenda mulew fanala mi fenda mulew dumunu fenda milew ayu garjage o fanala fama aqtalafu hatta jaahumul ilm me bani salankaw fana uma nyugon soso abada fo cinya nalen ko fe uma doni nalen ko fe ulu fana made uye nyugon soso uma nyugon soso abada fo doni nalen ko fe uma inna rabbaka يتجي على يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يتجي على بكير تجي ونيجون يوم القيامة دو وتنبين يجون سوسو منا نيجون سوسو من فلان نيجي بنكسر حديثا ناتي كيدن يري حديثا من فو يهودا وكان يجون سوسو نصارى وكان يجون سوسو شرامو وكان يجون سوسو أيوه حديثا ناتي أكو كيدن كو إن اليهودا اختلفوا على 71 فرقة كيدن كو يهودا وفرفرلا ككي جما كلوبي ولون فلا اني كلي وان النصارى اختلفوا على 72 فرقة نصارى وفرلا ككي جما كلوبي ولون فلا اني فلا وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كيدن كو نمانتم فنا بنا فرفرا kake jama kunu bi saba bi wolon fula ani saba balmo ni hadisa ma bidiya mugo kono na fili ku degu ku toro kan ni hadisa bo bidiya mugo de yato ado be ni hadisa la fu yere ala tul ni ni hadisa fu yere ba fo ko ni hadisa yere masaha ko masaha do ba fo konni hadisa ko ala kambe yahudiya ma ko bi wolon ni ciden ko bi wolon fulani saba ko bi wolon fulani fula yahudiya wude ko kolenya silamawiye ko tijani bola sa qadire bola ke bide mo be bola sa parce que ta fi aka sabatu loka do ba lafu do ba fo ko ai ko be wa bi wolon fulani fula ko be yahudiya wude ko kele o ye silamawiye ko silama groupe be bola kafo hadisai ko Allah fulendo ni mugo min nyofo hadisai ka kene katemo tigika hadisai nya hadisa sahalene kele fulana munun ko hadisai ko bi wolon fulani fula ko akambe yahuda de makele nya silamawiye kide me yahuda yere tafwa ako yahuda farafara la bi wolon fulani kele nasara farafara la bi wolon fulani fula bo o yayira sisa donc bi wolon fulani saba min fora yahudani nasara sentola parce que yahude farafara li fora nasara ta fora o ko fere silama ta nana fo donc o yayira bi wolon fulani saba wa yahuda sentala nasara sentala yahuda ta fora nasara ta fora o ari sallaba tuma mi cide nyen fo
akon ken ale kam manton bina fara bi wolon fulani saba kulluhum fi nar illa wahida ninde kono nafri ni ciden ko bi wolon fulani saba bi wolon fulani fula bebe tasuma kono kelende be kisi jomba fe sisa tasuma doni ka sabata leka mais ni ta fe tasuma doni ka sabati ka tugu ala tugu qur'ana ko ika tugu sunna ko ala man haji salafu salih wala tasuma doni inte sabati ka mais ni ko ni matugu ni saba ni ninti bolo awa yere de tasuma doni sabati yere ka hadisa kambe ema akwa bebe tasuma kuno illa wahida aha wahida infana nyinin kali kera man hum ya rasulullah qila man hum ya rasulullah bo chide ikam mantum be fara bi wolon fulani saba a bebe tasuma kuno fo jama kulu kele o jama kulu nyo donye chide ko hum ala ma ana alayhi wa shahabi ako ulu yede kishi baga yede nenin ka shebo be minka ni mugo munum boka ulu de kishi baga ye a tobe be tasuma de ko awa ciiden kam manton fara min fule bi wolon fula ni saba min fule nenye a be togo de ko ummatul ijaba ummatu dawa te de aba do ciiden kam manto ye togo fula de ummatu dawa wa ummatul ijabatu ummatu dawa ye de kafiri hadama de be dugu kolo ka jinnani hadama na be ciiden kam manto de weleli kam manto ya ciiden kam manton de ya be ni ciiden ba be wele katalama uba fo de ma ummatu dawa ummatul ijaba jumaye munun sonna katugu ciiden ko sonna ciiden ka ciiden nyama uba fo silama uba fo lude ma ummatul ijaba munun sonna ciiden ka ciiden nyama awa bi wolo fulani saba imbebe ulude la silama bi wolo fulani saba kafiru sentene nade bi wolo fulani saba imbebe silama udela bidiya mugo me ufana ka bidaw te kelenya koy bi wolon fulani sabay na don be bidiya do ka bidiya min bi labo silamiya kono jahannaba don min fora ni donna jahannaba kun ete bo bi wolon fulani fulay do ka bidiya de min kabaire junub e ka bidiya mi labo silamiya kono junubu bado fashiriya do bila awa ibe alaka jenkoro lahara ciden kono yallahi dum min foye o tasuma doni de buhari ni donna tasuma kono ni ka bidia mi labo silamiya kono ni ka bidia hake junubu jarna ka boyla ebe laba ka bokata arjanna me abida chogo fula be jahannaba de bu benya jahannaba de bu benya me nu donna jahannaba kono kala halate kelege munun ka bidia yu kafiriya ku labo silamiya kono lube dume jahannaba utebo munun ka bidiya kabaira junumu de namu labo ewa silamiya kono ni alama yafuma nu donna jannaba kono nu ka junubu hakke janna kabolo ubebo ala kan kisi kantanga de bidiya be mani ewa mbalimu mbe hakili jigi do dawma ni hadisa fula ani aya dola salafiya minye mugo kono na fili afriki alhamdulillah sisa akuma sharaka famu sino ni salafiya ye mo chaman ko na fil afriki de ko kura wore donna sunna fana kono kwantum be sunna de do ko mi salafiya ko kura nana ka do sunna fana kono ko kura te sunna kono koy afa mutunte yande aya laje ndena hadisa fula fodro ko fara aya ka nayulu laje ulu be cide ma ato aka sunna doro made aye fengore faraka minta ka sunna aya kono ala yemu fofolo o man yusaghi rasula min bari ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ni yoro la ala ko chogodi o man yusaghi rasula min bari ma tabayyana lahu alhuda ala ko ni mo mi nyeciden soso kanda bangalen ko fe iye ala bese ka to ciden soso li droma me esiga ala danna ciden soso li droma ako yettabi ghayra sabilil mu'minina ay mu'minu kasira faraka ni mo mi nyeciden soso
kanda bangalen ko fe ye o yettabi ghayra sabilil mu'minina mu'minu be farla nyogon ka kamin ke siraye e taro o tanabato nuwallihi ma tawalla e yere taray bisi minna ki yere bila minna ne ala fana bi to ola wa nuslihi jahannama min la garambi bila jahannama kono wasati masira kallamu yoro jugu yara salafiya fora yoro jumaya wa yettabi ghayra sabilil mu'minina ala ma to ciiden sosoli doroma aye salafu katabulo farakari wa yettabi ghayra sabilil mu'minina jawndo seybaw tabinaw nin jama kulu saba farla min ka min ke siray eye ciiden soso nin jama kulu saba farla min ka ke aqida ni dusukuna sirini tasira ni bato chogoye eyo soso katika damana tabulo ni ka damana sira boyire ala ko mbi to ka damana tabulo ka min bi bila jahannaba kono lawara salafu tabura for salafu ya fora ya uba mafu katugu jama kulu saba inko afora aya kono ba mafu ala ma to ciden doro soso limaw aye jama kulu saba in farakade kele ninye aya wore bede mente ewa obeta ka wakati janya mbe hadisa min faraka hadisa min bamboloye ciden ko yahude be fara bi wolon fulani kele nasara be fara bi wolon fulani fula ale kam manto bena fara bi wolon fulani saba kulluhum fi nar illa wahida qila man hum ya rasul qala hum ala ma ana alayhi ayatola hum ala ma ana alayhi ayatola wala mun faralaka wa ashabi anin ka sebo nebe minka ulu ye mugo munu nebe minka anin ka sebo sarafu kun folo ye mu jonye sebo sabula sarafu folo ye sebo de ani mugo munanu ko fe katugo ko ni nyaayira sarafu salihu katabulo fuleya cide mato ale yere tugu nyogonya nawo ako sebo wa ashabi anin ka sebo ciden tumbe se kafo hum alama ana ali waye da ciden ka sunna na ma tolaw wa ashabi o farlaka munna fuyi kaddu sukuna sirini kabbato cogo ni katabula akabbe se bautama selafu nyema uye se baude ni nya hadisai minye salafiya yira ko an kana fen fo ko nimbe qur'ana kono ta be hadisa kono te e kata ka barake nayi sebo ka famu chogote tabino ka famu chogote tabina ka sa famu chogote ibe katawula fo salafu katabulo ka faraka wodi ato sagul islam buntemiya ko akon mugo ni eye kuma do fo dina yin kono kuma min ni salafu tila ako hari ni ka kuma eyere nyana cinyade do de akoyi katawura deja ni kuma fo dina la salafu tila kuma minna ako har ni e yire boro har ni ka kuma e cinyade ako katawura ibe kataw kono tanke ni salafu ma fo yin aha hadisa fulana ciden ko innahu man yaishu minkum fasayara ikhtilafan kaseera fa alaykum bi sunnati aya dadia ciden ko sebo madondola akoni mugo minye sijan soro awula ibena funko nyogonya chama ni tabulo chama de yedina kono awa o wakati boda e munye ni tabulo chayara komi jamana infule chogomi ko tabulo kacha beni ka famu ciden ye fura damalawo ako sebo mo ni mugo minye sijan soro ibena funko nyogonya chama de yedina kono ayi fura ke munye fa alaykum bi sunnati aya dadewa وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ أما تويرة تالده أكون نيفون كنيونا تشايرا دينا كنوم باوما أكن نكا سنة منا نكا سنة مي أما تو أكلن كسنة منا أكون وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ولو فني جوني سيبو akwa ninka kalifa nani ka tasira nka kalifa nani ka sunna kalifa nani min kandaran kofe kalifa nani min nu kandalende kofe ayu wulu fana ka tasira nu ka sunna mina aka mina na ka taka juwe
salafiya fora ya fana uba ma fo a fora ya awa anka arsala in kono salafiya ba kono wa itiba'u salafu salih wa ikhtifa'u asarihum wa istighfar lahum irsala kolonje muqaddima ibn abi zaid al-qayrawani ako wa itiba'u salafu salih wa ikhtifa'u asarihim akoy ka salafu salihu akatuguluko ani akun nomina wal istighfar lahum anaka ala ya fadela laka ya fuma haran kari sala muqaddima salafiya de ba kono jamanen de ma famu risala ire salafu de yira mugola wa itiba'u salafu salih wa ikhtifa'u asarihim wa istighfar lahum har ya risala ayi salafu de yiranna ko an ka tugu salafu salihu ka tabulo ko an ku nomina an ka ala deliwe ala ka yafuma wambali masalafiya te ko kuraye de salafiya be dina kono de ewa salafiya ta adamana jamakulu ye fana Sheikh Salih Fawzani nyinin kara ko yala salafiya fana ye adamana jama de wa komi jama to munun be chogme ako salafiya de lesiriye salafiya te adamana jama ye de salafiya de lesiriye jama ewa groupe munun be dina wore munun be are munun ye togo wore daw yere la ulu de hijibiya we ulu de jama we ulu de kokura we me salafiya koni ye lesiride ale te sika ka damana groupe yere ale ta jamana jamane ale de lesiriye dina lesiriye salafiya de bon ni groupe wore min ye togo min da yere la sa e de togo ko groupe wore i farala ka bo salafiya ma me salafiya ta jamana ewa damaye ko a jamana dina kura do ko na ale de lesiriye fen wore munun be sa ni salafiya te wulu de ko kura we me salafiya ko ni dina lesiride dina bebe sagi kata ledema donc parti be jiya kono mo ye min ye togo da yere law ni ma togo da yere law parti be jiya kono min be annu faraka bo nyogona ni eko parti ne be sunna la ibi dambe kata sunna ma ambi ka fotaw ni ka ketaw ambo la je fen sabainde kono alquran wa sunna ala fahmu salafu salih ni ka fotaw ni ka ketaw abe qur'anaka abe sunnaka abe salafu ka famuka eye salafu de eyando de anni ede kelenge ibe lesirika me mugo tabulo min bi bolo iye togo da yirelaw ima togo da yirelaw e ka fota ni ka keta ni ka bato chogo ani ka ko ke chogo uni qur'ana te nyogonta ni sunna te nyogonta ute salafu ka tabulo ka ede farala yi damana jamakulu de ede bidia jamakulu de ete salafiyala e bidia jamakulu do idama ete salafiya kono donc mbal madina yeninde salafiya fule ni sabada alquran wa sunna la fahmu salafu salih wala ni mugo ni ko ni ado ko kura do ko kuro ko yala do be nyin kalike ko sunna ni salafiya te kelenya de ba sunna haqiqa min ba do sunna ni salafiya be kele ahli sunna wal jamaa hum salafiyuna ahli sunna al jamaa ulu de to ko salafu salihun ulu de to ko salafu sunna ni salafu faralente ka bo nyogo nani sunna ni salafiya be de kelenya hari ni tara ahli sunna al jamaa ka to uta salafiya bula ahli sunna al jamaa ahli sunna wal jamaa firqatu najiya taifatu al mansura as-salafiyuna nunu be yu ka to de sunna ni salafu be kelenya mais ni ede bi dambe kata sunna masa ni kuma fo salafu te minka e tara kewale do kai ka sunna kono kewale min te salafu ka gida nu ka tabolo kono ede salafiya bila wirola e salafiya bila o yorola ite salafu tabolo ko yorola har ni dambe kata sunna ma ni kuma do fo kuma min ni salafu ka kuma fotate e yere de kuma do kiriye ka fo yere ate salafu ka kuma wula e bora salafiya la ni o kuma ni ede tara kewale do ke kewale min te salafu ka tabolo iye salafu ka sira bila o yorola ite salafiya ka o yorola salafu ka tabolo to ye misali la ka jeyawiye minye fama kera tonyali kera chogo
fama kera fasike cogo cogo aye dolomi cogo cogo aye jena ke cogo cogo aye gorojigina ke cogo cogo tanke silama de do abe salli amma koya bolo komi cide nye sarati munun fo ulu masabatala ni eko ibo nani mimbari uka ibo nani ereje soso uka ibe marashike oko kabo oko ko kele kamugo laso kabila maka togo tinya iye bara kembalmo ite salafu ka tabulo ko yorela ote salafiya kono de go fondin ka famu hari ni eyere ko koy fana sunna mo de aha an koni obi boloye mi ifule kam min ke koni ke salafu ka tabulo toye ka ijo mimbari ka fama to tinya kannani o de yato abi hare risala kono wa ta'atul a'immatu an kan nyemo on ka tuko o de be risala kono risala kam muqaddimu nyode fon ko be salafiya de ka wa ta'atu a'immatil muslimina wa ulama'ihim wa umara'ihim ko an ka silamu nyema an ka tuko ko anu ka doni ke bagaw anu ka gouverneur an ka tuko ko o de be risala kono ni mo min kera de e kera fama nani baga de sa e kera de kan jamal la su kabila fama wala e kera de sa e be famu de kafriya sa bora silamiya kono kasira cide ma sartu munun fo o ma dafa fama la e be bo akofe e be marashike a controla hari ni e yere da kono ko e sunna mo de ite salafu tabolo kono ko yorola o te salafiya kono bo fo an kan nonu de fam sino jawli ko kuratewo ko dilalende do kabila bo sarati juman kera sarati junuma be ni ciden ko no sabatira famala an ka bo ko an ka kele sarati nani be duru folo illa an taraw kufran bawaha wa indakum min allahi burhan illa an taraw sarati folo aka yelike aka fawu yetede mo da do ka kon akale fama kafire fa wotede an taraw aka yelike yere nyaka ye inyaka munye fulana kufuran inyaka kafiriya ye ninte fulayewa ewa kafiriya min fana shika be kafiriya min na wotede don ka bawo ye nyogon soso kafiriya min na don ka bawo do bolo kafirido don ka bawo do bolo kafirite o kafiriya sugutede bawaha sabanna kafiriya bangale kafiriya mi don ka ba be de bolo ni nye kafiriya de sosolita la shikata la dogota la bawaha kafiriya bangale nanina wa indakum min allahi burhan delila bawbolo kafiriya infanala qur'ana ni sunnala delila bawbolo kafiriya na qur'ana ni sunnala ninte nani aba nin nani dafar harbi amma bade atewula kamata kelede sabana durna be alisitaat hari nin nani be dafara aka soro shebe auye abese ka wuli kata famata aka birola kata bila aka sokono abe min bila nola ayo fana bila uborokoro aye nimbo place la doro aba ale sigi jolite bom mogote wagashi mo jolite bom mogote wagashi fitina te wuli jamana kono nin duru ni sarati duru dafara de boli beke fama kofe kata bo aka palasila kam wore bila nola ni duru sabatira fama mema wori ato imamuna maliki ko ka boyete ko be mo wore nyini fana ka siga nola wotede aka soro mimbe siga nola yo prepare parce que imamuna maliki nunun ko jamana ka sambi wolon fulake masake tonyali kela bolo ko kausa jamana ka su kelenke ni presidentala do ba fo situna sambi woro do ba fo sambi wolon fula salafu bo fo jamana ka sambi wolon fula ke masake tonyale kela bolo ko kawusa jamana ka su kelenke ni presidentala bo balman kan nunu ko ante fama supporter lay koy ambassadeur fu de karta bolo ko ni ahli sunul jaman bo de fo awye cheikh salih fawjani yo fo ako bini mo min kera nin kuma sugu fo baga wi mo min kera bibe do ke famo ye ba fo ko ye mudahana de comme masalaha mo de do be famo de supporter ako de be fiye hijibi yawfe khawariju fe jama kulum mun fililende ubirnin kuma de takki segre ko fama la mo de do yere ba fo ko be wori dama dibila
kasoro munum be wulu kama ko kelede wori be di wulu de ma nu te nyogondo munu yere ba marasinu keleli la de ube wori takadi wulu yere de ma dibila unte koy ambe ala tade banga ni ciden ka sunna ani salafu salu ka tabolo anu te nyogondo ante har antu yetele ante telelaje antu yere fo nanye munu me kari kono la mo be munu fo antu ka journalisme antu lamme antu arjo lamme ante telelaje ante foydo ka kibariyala anta yede ka salafu salu ka tabolo de bange moye ne madele ka do ka botela abada har ni mo min nana ni kado ye koy ba de ma ko politique ko ni fo mba fo njerala nyafara mu'mina abada ante famasi an be famo supporter munna tanke sunna yu supporter to mi sunna ye mun fo ka kibariyala sarafu ye mun fo ka kibariyala an bo bange mo ye ni mo mi alay mo min kanda yata alhamdulillah ni ala mo min kanda ni tata yere ba ma yere ke me huja ko ni jori ka kuma tibolo lagara an tayo wode alay wajibi min bila an ka ko fo kele afulanna ni ala be min kanda ko famo ne kanda enen famo ina sarafu ka tabolo do inata ni min nya do fana ma ke huja jori ka lagara kuma tibolo e ka fonti ala nye min ke famo ko lan tun ta do de huja na jori ka oda to salu fawjanu ko ako folo jihadu de tumbe dina jense ala ye jihadu de ke folo na be dina jense ako komi sisa jihadu te ala nana ni erejo soso wule pour abe huja jo mo ka chokomi jihadu de tumbe dina jense de ne komi jihadu kote sisa ala fana te mo sito jian kono na ma huja joika wa ma kunna mu'adibina hatta ne bu asar rasula ala ko lete mo silla jaba fo ka cinde ne cima odiya to ala nana ni rejo soso wule i chonno i banno ala ka huja be joy ka foy ka sokono ala ka hakimanda man balmo jamana ala ka hakimandu ma kusage kata qur'anani sunna mala fahmu salafu salih subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة يونس آية بشيغانكم أنتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيه عرب سويه إجريا باكله أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر الجماد الآخر من هجرة سانكال وورنا بيسوين يوكونون توناي ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغاني فلا سانكالو فلو بيسوين وطاني فلاناي أمبي دودا بغو مسجد الرزاق أمبو كونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال قد أجبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أربي آيو بسما موسى أني هارون كقيسلا كنو درسو جورا آية منا موسى أي فرعوننا جماعيو دنگا nafolo min diru ma puru ka mogo fili ala ko kan nafolo be tiɲa aka be touché o ye dangali folo ye. Dangali fulanna a ko ala k'u dusukun siri kana limaniya bada fo n'u ye lajaba dimine ɲɛ u ɲa la wagati min o fana ka limaniya o tɛ mɔgɔ nafa. Tuma Musa ye nin danga kɛ Haruna b'a fɔ amina. Qala ala ko qad ujibta da'watukuma